kategoriji kadeta Tomislav Stanković, Vojvodina. U kategoriji juniora Dragan Momčilović, Sombor. Molim vas, takmičare da izađu na ring. Tako, još jednom najbolji pionir je Dejan Golušin Kikinda, najbolji kadet Tomislav Stanković iz Vojvodine i najbolji junior Dragan Momčilović iz Sombora. Ajmo, aplauz, aplauz. Za najboljeg pionira nagradu će uručiti Đorđe Perić. Najboljem kadetu nagradu će predati Tadija Kačar, a najboljem junioru gospodin Slobodan Kačar. Molim vas aplauz za legende i za najbolje mlade boksere. Ajmo aplauz, ovo vredi. To su budući šampioni Evrope i sveta. U Pekingu 2008. godine očekujemo panel zlato, a posle vidjet ćemo, ako ništa zlato, vidjet ćemo. Posebne zahvalice dodeljuju se gospodinu Branku Davidoviću iz Novog Bečeja, 1957. godine u Pragu, bronzana medalja prva za Jugoslaviju. Ja se izvinjavam, ali nije uručena medalja još. Petar, evo ga, Slobodan Kačar, aplauz, legenda jugoslovenskog i srpskog boksa. Aplauz iz jednog i za drugoga. Očigledno fali neko još da uručuo nagradu. Dobro, koga nema, bez njega se može, ali mora, kao što je rekao gospodin Branko Davidović, gospodin Tadija Kačar i gospodin Slobodan Kačar, legende srpskog i jugoslovenskog boksa. Aplauz za njih, molim da izađu na ring, tada im se uručile zahvalice koji će im predati direktor bokskog kluba Sombor, Miroslav Bata Vuljević. Aplauz za legende. Gospodin Davidović upravo ulazi na ring. Bronzana medalja 1957. u Pragu prva. Aplauz. Čestitke, a tu je naravno i Tadija Kačar. Da li je potrebno govoriti nešto o Tadiji i Slobodanu Kačaru? Ništa drugo, osim što su drugi dobijali baterije od njih. Naravno, posebna zahvalica i za gospodina Momčila Savića, dekana fakulteta za fizičku kulturu u Novom Sadu. Aplauz, molim, gospodinu Odelu. Evo ga, sad će. Ajmo, sad aplauz, sad aplauz. Vidi se, ljudi koji vole boks. Čestitke, ajmo još jedan aplauz, velikani su tu. A sad krećemo ovako. Branko Stanković, Dragan Momčilović, Aleksandar Marcetić, Petar Bursac koji je bio prvak Jugoslavije za 2001. godinu, Uroš Manješ koji je bio prvak Jugoslavije za 2000. godinu, Aleksandar Jovanović, prvak Jugoslavije za 1999. godinu, Nebojša Zubac, prvak Jugoslavije za 1998. godinu. Naravno, sve ove talente isedrio
otegao, istrenirao, obučio Dragan Vučić! Dragan Vučić! Dragane, majstore! Naravno, Dragan Vučić, niko drugi nego Slobodan Kačan predaje nagradu Draganu Vučiću. Ali to nije sve. Gospodinu Draganu Vučiću Petar će predati legenda, može slobodno reći, soborskog boksa, gospodin Bata Pikar. Aplauz za veterana, to je to. Kada mi je onda, volim se boks i dalje. Samo sekund, još malo. Sada aplauz za Batu Pikara. Ajmo, čovjek koji je odredio toliki šampione, Dragan Vučić! Poštovani posetioci, dragi gosti, dragi takmičari, dragi sponzori, hvala vam u ime grada Sobora, u ime bokserskog kluba Sobor na ovoj divnoj bokserskoj večeri. Prijatno i vidimo se nekom drugom prilikom.